Ya kivyangu ndo niliona ndo, yani cha kwanza ni kipaji kile Mungu alinipatia. Kia pili ni moyen facile sana ya kufikisha message complet, message yote yene niko nayo ni Mungu alinipatia kupatia watu. Lengo la Mungu lenye Mungu anatutuma sie ni kujikaza tulete watu kwake. Sasa tunatumia mbinu zote, hii ni ma strategy, ni ma technique zenye Mungu konatumikisha ili lengo tu watu waokoke. Ya ni kujikiene naweza nikasema ni kuhusu support. Ni vitu wenye sijawahi kusema fasi yoyote hii kuhusu watu wanao ni support. Kwa wenye hawajui mimi nakuwa na supportiwa na ayo mafuta Yesu akikupaka na maisha yako yote natakata, utaishi bila mashaka, utapata chochote unachotaka. Navyoishi ndani niko na amani, ndani ya Yesu kuna raha na burudani, sina mwingine nani wa kunipa samani, mafuta yake yamenifanya wa samani. Ya kwa watu wenye wanijui kwa majina naitwa Ushindi John. Ya hizo ni jina zenye tuseme ni jina za kisanii zenye wanatumia zangu za kisanaa. Majina yenye wazazi wamenipatia ni Kashindi Jean. Ya chenye mimi nafanya kawaida, maisha yangu ya kawaida, mimi ni mwanamuziki. Ya mimi ni mwanamuziki, mimi ni artist. Ndo kazi yenye niko nayo tuseme hivyo. Kwa sasa niko na nyimbo 5. Kuna nyimbo ya kwanza inaitwa Yesu ni Bwana. Kuna inaitwa ilikuwa na conseil watu kuhusu bangi. Kuna inaitwa Ozana, kuna inaitwa Mafuta na My Love. Ya hivi kwa sasa inakuwa ni miaka 5 niko katika industry ya muziki. Ya nilianza wakati ningali nasoma msekondari mpaka leo. Ya nyimbo yangu ya mpya imetoka inaitwa Mafuta. Ilikuwa naongelea kuhusu watu wenye Mungu alipaka mafuta, yani watu wenye Mungu alituma juu waende watangaze jina lake. Ya watu wenye Mungu, yani inamaanisha puissance ama uwezo wenye Mungu alipatia mtu ili aende kumtangaza. Niliita Mafuta sababu ni kitu sio kwanza sikuita mafuta hivyo, juu ni kitu kinaambatana na maisha yangu pia na mie. Ukiangalia moyo muziki, ukisoma moyo muziki utaelewa sana maisha yangu yenenipitia mpaka leo. Cha kwanza mimi kitu kile nakuwa napiganisha kwangu ni juu nafanya gospel rap. Lakini gospel rap nafanya wengi sana ukiangalia mu East Africa yetu hawaikubali. Nasikia. Lakini kitu kile nataka niaminishe watu ya kuwa Mungu ndo alitutuma na kupitia hii gospel rap tutamsifu Mungu. Na tutajikaza yetu yote tunafanya watu wanamjua Mungu kupitia hiki kipaji kile tuko nacho. Na sio vile vitu watu wanakuwa na wazawaza eti ni vya uvua hivyo. Ya muziki si kwanza mgospel. Muziki nilianzaga mprofane, nilianza mgrupe. Tulikuwa grupe kama ya watu kama 4 hivyo wa 4. Ikafika wakati Mungu akaniokoa, nikaokoka. Nikasema siwezi nikaacha. Siwezi nikachukua niache, ndaendelea na hiki kipaji changu lakini ndakifanya kwa kumtukuza Mungu. Ya ilifika wakati kusema niokoke. Nilikuwa najiuliza maneno mengi sana, nilikuwa najiuliza vitu vingi sana. Najiuliza swali la kwanza nilikuwa najiuliza, sasa leo ikitokea mimi naondoka na kufa, nitaenda wapi? Na hivi nini niko nafanya kweli vitanibeba wapi? Nikajipatia mimi mwenyewe mwakili yangu na Mungu akanisaidia juu ni neema. Nikasema acha nifanye kitu kile najua kitanifaidikisha hapa mdunia, na nikitoka hapa mdunia ndapata faida yayo. Nikasema acha nimtumikie Mungu juu najua nitapata faida hapa duniani na huko mbinguni pia. Ya kwa sasa niko na projet 2 japokuwa siwezi nikasema sana, lakini niko na projet 2 zenye niko natarajia kutoa, watu wataziona tu. Japokuwa nilikawia kidogo, ilifaa kama kitu kia miezi 7 itoki, na sikuwa nawaza kabisa kama watu wanaweza kaipokea vizuri, lakini nisiwadanganye ni nyimbo yangu ya kwanza yenye ilipokelewa vizuri sana na watu, yenye ilipendwa sana na watu. Na namshukuru Mungu kwa hiyo mapokezi kabisa ya hiyo nyimbo. Ya mapiano nilifanya mstyle ya mapiano juu cha kwanza tunataka message ifike kwa kila mtu. Nasikia tunataka message ifike kwa kila mtu.
Na sana sana kwa generation yetu kuna nyimbo zenye ukishampatia unamsikilizisha na kuambia nyimbo iko, lakini ukishakamata unampeleka mumudi yake anasikia kumbe naweza nikamwimbia Mungu kupitia mapiano, kumbe naweza nikamsifu Mungu kupitia mapiano. Yani ni hivyo tu, ni kutaka Mungu asifiwe kupitia fasi yote, Mungu asifiwe kupitia biti yoyote ile, na Mungu atukuzwe kupitia kila kitu. Kitu kingine naweza nikaelewesha watu ni kuwa ni neno la Mungu tunaimba, na ni Mungu ndo alitutuma, ni Mungu ndo alituchagua. Unasikia? Hii kazi yetu tunafanya sio kazi yetu, ni kazi ya Mungu. Unasikia? Na tujui na lengo la Mungu ni kuleta watu kwake. Lengo la Mungu ni kufanya, lengo la Mungu lenye Mungu anatutuma sie ni kujikaza tulete watu kwake. Sasa tunatumia mbinu zote, hii ni strategy, ni matekniki zenye Mungu kunatumikisha ili lengo tu watu waokoke, kila mtu apate message na kila mtu waokoke. Ndio. Kitu kingine naweza nikawaambia artiste wenye wako nakuja gospel, vita ni kubwa sana. Vita ni kubwa sana, tunapiganishwa sana. Shetani hapendi wene tuko tunafanya. Lakini ni tudemere tu maombi, tuendelee tunaomba na tukaze tu, tusimame. Ukianguka simama na uendelee. Ndio. Hip hop Burundi kwa sasa sijui nijua nini, lakini kivyangu naona imeshuka kidogo. Sio kama zamani kabisa, tulikuwa tunasikia watu wengi sana. Huko unasikia fujo za Prince Mshindi, huko unasikia fujo za Big So, huko kunakuwa ni fresh sana. Nasikia huko analeta watu, huko analeta watu. Sio kama zamani kabisa. Kwa sasa hip hop imeshuka. Hip hop imeshuka. Na kwa naona hata watu wa hip hop wanatoka wanakuwa naimba R&B. Hip hop imeshuka sana, lakini Mungu asaidie tu. Yaani naweza nikasema kwa artiste wa mpya wenye wanakuja, tupambane kuangalia kisi tutarudisha hip hop juu. Ya kivyangu ndo niliona yani cha kwanza ni kipaji kile Mungu alinipatia. Kia pili ni moyen facile sana ya kufikisha message complet, message yote yene niko nayo ni Mungu alinipatia kupatia watu. Unaona ni kitu kile unatumia maneno mengi sana. Ukisikia nyimbo yangu ya Sio Fresh utaelewa vizuri sana hizo titre. Cha kwanza ni selona message yenye iko munyimbo. Selona message iko munyimbo. Kama ile nyimbo yenye niliimba na brother wangu Tiros nikaita Bangi. Nilikuwa ni message nilikuwa na pana ku generation yangu, kwa jene kama mimi. Ni selona message tuseme hivyo. Cha kwanza mimi niko mtoto mwenye nilikomalia msite. Najua vitu vingi sana kuhusu msite. Yani nikishatembea tu naona kitu fulani, naona kumbe kinakuaga hivi, lazima nichukue niandike. Yani vitoka kwa kutoka tu ni vitu wetu tunaishi, yani vitu wetu tunaishi navyo. Kwa muda wa kiasi gani kwa ajili ya muziki? Mimi tuseme ni kama neema yenye niko nayo. Nichukuaje muda mrefu sana nikisema niandike. Yani nikisema nijiconcentrate tu niseme kuna nyimbo fulani yenye inabidi niandike. Sikauyagi, yani sifanyagi, siwezi nikafanya hata kitu kia siku mbili. Yani siku moja tu, hiyo siku nachukua naandika. Kama hivi jeudi napashwa niingie mu studio. Leo siandika hata nyimbo. Leo napashwa niandike nyimbo yenenda record jeudi. Ayo mafuta Yesu akikupaka na maisha yako yote natakata, utaishi bila mashaka, utapata chochote unachotaka. Navyoishi ndani niko na amani, ndani ya Yesu kuna raha na burudani. Sina mwingine nani wakunipa samani, mafuta yake amenifanya wa samani. Ushindi joni tunajua huna kazi tena, wewe ni yatima ulitupwa na wazazi, ila kila siku tunakuona unapendeza. Mwambieni sio mimi, ni mafuta ya Yesu. Hapo zamani tulitupwa, tulihangaika na pia kutukanwa juu. Muda wa Mungu ulipofika tukapakwa mafuta na sasa tuko juu. Ni kujikiene na nikasema ni kuhusu support. Ni vitu wenye sijawahi kusema fasi yoyote hii kuhusu watu wanao ni support. Kwa wenye hawajui, mimi nakuwa na supportiwa na brother wangu mmoja anaishi Ulaya, anaishi Marekani, Etazini, anaitwa Kyle Bill. Ni mtu mmoja anakuwa nyuma sana ya kazi zangu. Anakuwa na support sana kazi zangu. Hiyo vitu ni vitu wenye watu wengi walikuwa hawajui. Wanaonaga tu kazi zinatoka, clip inatoka, video inatoka, nyimbo zinatoka, kisha hawajui kama pesa natoaga wapi, hawajui finance natoaga wapi.
Mwenye anakuwa nyuma sana ya kazi zangu ni Kaile Bill. Alafu kuna baba yangu mdogo pia anaitwa Kalikile. Ni miongoni ya watu wenye wanakuwa na support pia kazi zangu. Nikimwambia nataka niende mu studio hivi na hivi, anachukua na ni support, ananiambia uende mu studio. Ni vitu vyenye watu wengi wanakuwa wajui. Na pia nashukuru sana kwa kuendelea kuniamini, wanavyoendelea kuniamini na kuendelea kusupport kazi zangu. Kweli Mungu awabariki sana. Kwa sasa sina management. Kwa sasa niko na hizo masponsor. Niko na watu wangu wananisupport, lakini sina management. Na mimi nashukuru sana kwa mwaliko wa hapa Isanamu Media. Najua hapa ni nyumbani. Siku nyingine tutafika tu. Kitu kile naweza nikasema, uendelee kusupport kazi zetu. Kazi ni nyingi zenye ziko, uendelee kusupport. Mie sana kwa walikuwa walijidoga wanasema eti niko na kawia sana kutoa nyimbo. Kwa sasa hicho kitu kimekwisha. Sitakuwa na kawia tena kutoa kazi. Kama kazi ilikawia, hii ya mafuta ilifaa kama kitu cha miezi 7, palikuwa matatizo fulani ilikuwa iliingia, lakini kwa sasa hiyo tatizo imekwisha kabisa. Ni kitu kwetu tusha regle. Waendelee kunisupport, waendelee kunipa nguvu, na kila kitu kitakuwa sawa huko mbele, na tutakuwa juu.